I veliki pozdrav svima, došli u moj novi video na YouTube kanalu. Današnji klip ću vam pokazati kako koristiti Bandicam, to je screen recorder. Ovo je neregistrovana verzija preko torrenta i još drugih mnogih programa, to jest možete skinuti Bandicam registrovani za džabe. Znači ovaj neregistrovan je također za džabe. Kada uđemo u program imamo dva moda, to jest mod za snimanje desktopa, to jest pozadine računara, i imamo mod da snimamo neku igricu, to jest gameplay neke igrice. Kada uđemo u program imamo prvu opciju gdje ćemo smjestiti materijal, znači folder za smještanje materijala. Meni će se svaki video snimak koji budem snimao preko ovog programa sačuvati u folderu Bandicam. Onda imate prozor, da želite da vam prozor Bandicama bude na vrhu. Ako želite da uključite ovaj mod, idite samo štikvirajte. Ako želite da startujete Bandicam, da bude minimizovan, vi samo štiklirajte i tako ćete uključiti taj mod. Onda ako želite da pokrenete Bandicam, sam video sam, to jest kada vam se uključi kompjuter, da vam se odmah uključi Bandicam da počne da snima, vi samo štiklirajte i tako ćete uključiti taj mod. Onda da li želite da započne snimanje cijelog ekrana čim uđete u program Bandicam, znači čim uđete u program Bandicam da ne morate video uključite snimanje, nego da se ono odmah snima. Da li želite da imate opciju, da li želite da podesite timer za snimanje. Ako želite, vi možete namjestiti za koliko želite da vam se Bandicam prokrene, to jest za koliko vremenski. Onda imate neke opcije ovdje za video. Imate na koje dugme na vašoj tastaturi želite da vam se pauzira snimanje. Meni je za pauziranje snimanja dugme F12, znači prečice za pauzu je F12. Onda imate tu opciju za kursor miša, znači to je ta opcija. Onda možete dodavati efekte klikom miša. I onda možete snimati facecam, znači ako ste povezani, to jest ako mi je računar povezan na web kameru. Onda imate ukoliko FPS želite da vam snima Bandicam, da li želite u punom kvalitetu, koliko FPS-a i koji kvalitet. Onda što se tiče audija, u kojoj imate preko čega želite da snimate, da li želite preko stereo, da li želite preko mono, znači to su te opcije, zavisi preko čega vam je mikrofon priključen na vašem računaru, onda u kojoj frekvenciji želite i tako dalje. Onda imate opciju za slike, to jest kada screenshotujete ekran, naravno screenshotujete ekran na F11, sada ću vam to pokazati. I sada ste screenshotovali. Onda ovdje imate već sačuvane fajlove i imate ovdje u programu. Znači ovo je Bandicam verzija 2.3.1.840, verzija za XP, znači neregistrovana. Ako želite da snimamo bez vodenih žigova, moramo da kupimo moramo kupiti registrovani Bandicam. Naravno ja ne snimam sa Bandicamom, ja snimam sa drugim screen recorderom, znači ovo je samo tutorial kako ga koristiti. I skinuo sam neregistrovani verziju, ja to čisto tako sam vam pokažem tutorial. I to je bilo to od ovog klipa, ako vam svi dostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.